Arlong Buti LP School phan KEC Education Department pen kelang kapangkri. Nijang Karbi Long tika long child merit aputhak cherok tokamai kang nipon. Lakhain ko rapho nilip kaparlo lower tarapung araphan Wesley Hanse aning kemepen towar kiselam pipon. KEC Fishery Department RIDF scheme pen lang okero jephan ukto track home cap kapajerpon. Birta kela arado anaphan kardom pajirlo kardom non Karbi Longri Abirta long pen ujang terangpi non arjuik tha birtang ton pen. HSLC salang ang tekaning kanwangta Karbi Long ke papidun huptiti lasi Karbi Long along tatok lang mati luga charli kang thur ponji lapen quality education ke vanji pura KEC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard Togbi atumpen bor iponsi sideng ponlo lapen ke ongdung lo thanba atuma phanta appointment piponlo Tukila kaklim somaratum anta luga charli thekvek nang jipupen Central State atumta KEC along krol atangka nang sanction pon bomlo aning kanwangta lapuana sideng pen tangka krol padam therapy Karbi Long rong rup inglong alok along kido school along luga charli aklim somaratum thangnat luga charli avarsai kavisi ki onglang Sondak taxi lakhain koira phoni lip MEC constituency ka parlo Arlong Buti LP school along Varsaya vipinla Labangso LP School ke damtang krisir kebra trok kebra isianing kansing pupon. Bonda labangso school aphan KEC atumpen RD ki pipon pe mati kelang kapang krevia jok school hempa barak thang. Labangso along klimso maratum kang nijia dim bench desk tawi. Klimso maratum aphan lugithan aphan blackboard tawi. Barbi barsu ka chitija hemanta barsayavi. Lasi non prabjin pen KEC Education Department pen laso school aphan luga charli aphan varsai pipon vekta pusi Arlong Buti aradatum pen kachuning report. Arta gijum hek pen pisug en pinan ki do mati chepang don pen kachubuche ji aphan kisung ki do ajok Assam government atum penta sodak siding ponsi bang suri plira plikebra sirkeba tuma phanep ingnang pontang lapusona hot Karbi Long pen break jam hawara long pen rai komsai ki atum nep ingnang pon lasilahaya kisung pen kachepa jok ponja phanpura thereni phai kre phorni nijang Karbi Long rongkhang constituency ka parlo tika towar krong thomalong SGB lapen VDP atum pen chepater pi ponsi child mirera puthak cherok to kamai ingnipon Labangso child mirira puthak cherok to kasai ke deng ponang laki ke wang jilang apor arta ge jumpen pinan ke do pisugevan pen kachepa helo nangji lasi attokan nuara tum setami arta ge jumpen pinan do dedet pisuwan vedet nangji bu aputhak kaddo kavi Karbi Anglong arat setami mithang asomara tumaphan sodak pen chethan chepari nangji Lapuan lo tangti arta ge jumpen pinan ge do pisugevan aphai jum unko Jongsi arta ge jumpen pinan ge do pisugevan pen cheduko mate chepa chordet polo tangti mo eprang osomar ka chopa thehut apaya bang ka phere mimi ang thek thipi lasi prabjin pen apia puatum setami labang su arta ge jumpen pisuge en pinan ge do atum non ovi gimya tumaphan ka chethan ka chepari akinang sot kusi labang su cherok to amai long chethan chimlim pon kapiti kalanan ni lapuson kan neglet la sondu la so pasi so lam pie banke itum wrong asor a problem pen labang solong arong tin SGB at puke klema bang puatum setami labang su child merit cherok to amai padu pon vek nangji laansi rong atum setami amithang asumara tumaphan arta ge jumpen pinan ke do pisuge ban pen chepa helo thekku kusi SGB kang tang tisu pen ning jipon hongkram pen long kirong pi Karbi Longri Abirta Aku terupar tiglo, ansu sini pun awareness bang, alang pun, area pun, sebenarnya alang ka, so awareness bang, kanang sot lah. Itu Karbi, itu ke high awareness ka biar jokse, itu rason child marriage ini value itu, kenjunan bom lo. Ansu sini itu awareness program, itu kanang sot.
nakada la litum DCA instructions ini pi kadang DCA instruction ini सरकारी गमरा एरिया तीन नंबर असर अवेयरनेस प्रोग्राम के दिनंग kenang sab itu lah सरकारी गमरा एरिया के along doping itu area सरकारी गमरा तीन नंबर itu program bilo alang kala semuanya सरकारी गमरा yang sih saya awareness program di bilang betul alang di sana saya awareness program bang di selang di bangsa Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ka parlo tarapung hawar ki kapa pinay hawarlo laso hawara ratung towar ka hino jok ratung kisu kache langji aphan kache banta pi ka charchong si kache banan lapen kisu kita na jok towar beng ana chithi avegata dolo labang so kisung pena sapsu kache pajok ponje aphan pura Wesley Hansia ning ke mi pen bor iponsi there ni phai kre phwar ni apar tarapung pen lower tarapung adaga towar GCB pen kaselam ipon Inglong hawararada riso tumta asonason ka khela phan pathwa klam donang ji pu matha pongsi kania terang arong alongta GCP pen longli hut pipon pen pache klam PC pathwa klam selam pipon thu kedam tangar ni dolamara pen tarapung anatobar GCP pen ka selam pona hut KECCM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC pubitro rong piatum pen nang cherap don pen silabang sotobar selam pon long lo pot ka churu pa jerpon lapen kewang jelangar ni anta lapuson ang cherap don bom jia phanta tuning ripon thu si Karbi Long also news kelang atum ana phan akiru ba churu perfect lo pengadom tapilo si ini kanan partame also news channel media ke hai to phan churu perfect lo posana po toar kache simarja phan itu government pen kali pen kumar ne tangka paisa ke do tumpen dapat kali jadi tum jongjung dak luar tarapung luar dak idam kasik sak bena joksi long nia ke nu kasih simarja pan ni tum jongjung basi kasih simar apen pada me akiru tak ke pilo jadi tum ngacing honai dak luar tarapung long Wesley Hanse alang li cepeduk pik pensi bangso JCB tanang wan pilo an pada me alang li penjok cepeduk sarong arong keluar ke hinu adiman ke simarje halang li nak pingkalo so lon ki klem tang dingkreng isse ka phana bangke ladong ki dam tangan ta lapanta gari motor che dengmilo tamenon barla pur ke di tumarwi penceng lo ka posi tuar dam thai vil se drain ki hunangji lapen tuar along pen ki ornangji dolang laka du ko vinon ki klem ponjia phanchi sik pon thulo la solong akirap ta chuhang thulo la pening da thelo nangrap dun ji pusi ili tu ko si smart thola terang kan ya terang arong luar tarapung nili kidam tang apor bangke party akam si klem bom lo kidam tang ke kongres nilip hawaralong mondor president klem pon lo seta sorkar ke ilitung ajat punon tami kaching thura warsai ba kaching thura krong ilitung normat ilitung BJP sorkar pe sidolang si penalang litum pitching thur ji la penalang litum paching thur bom lo asugi theglong pe si nili mondor president penako BJP long wang lo pe non ke dobom nili BJP long local committee long members dudun bom lo pensonak taxi BJP tum ban ningi theta la lo alang tum nang claim bom lo an parta me no ge bang jilang ta nang claim thu bom lang kusi akiro P2 perfect lo nili tum kidam tang dolamara pen tarapung daga phan ong dung ningkan tuar ke simar me ju dinglen lo tuar dam thai we seta kidam tang November chikluang bong pen jengsi nili tum mangso kicheng ko ke bike association pulo motorcycle ke tutup an ikum ching YC claim pono seta akiro P2 perfect lo nili tum ke chingon nai Dr. Tuliram Ronghang CM Saraphan alang lita tangka pen bangso tuar panang cirap dun lo alang li pan kurwang thu alang li pan churu perfect lo penan pada me nili tum ke chingon nai local mesi pe yokta alang li nang cirap dun lo penan pada me la bangso tuar phan alang lita me responsible nang kian dun lo alang phanta kiro P perfect lo penan pada me ladak chepiduk pik nili tum ke chingon nai
ilitum korte lo reslian se alang lido de sang se ajara bidi penon kami klaim sang se pin pen alang litangka poisa donon avenon colong lenon bangsotoar unai pusi piduk pik lo pero soteng pen kado wichira brin pen ilitum bangsotoar pan pinian bangke tarapungan kado ko VGCB pencenglok akenang motor so kado ka veta nangleng pun lo kasi kado ko ve CM sar la pen MC sar la pen parang beta ka cipidu ko tumana fanta curorap pen lo acha nili mane la non kita tanga pot bangke ente la CM tum la kado we pangrum pet pen nang litum la tuar bonai pu phan ko an poisa long pon lo la sarkar pen ilitum non mat ke lapan kilong o lapu kalilang sita ning thelo long pon po sikidam tang ke CM sar penta lagi sian pilo an parta local mesi pe yokta me phokke panang lo an parta me lang linang lo lang ilitum ning the ta do lasinon an pulong pon pilang sita bangso tawar ni litum masabaso ki claim ipreng ta dulang sita la bangso long ke ilitum pleng pon po la pen parta be सरकार तुम नंगराब दुंजी पुसी EMCM MEC तुम फंता निंगे थे पेंसी चौंको अच्छा नाली में नाली कोला पेन अकना लिगे क्लेम काम चिथान था अच्छा अंते नॉन नाली तुम ला तोवार टोम चोट बनाई मा मानते ला फिल भी नेता ना तुम पकलाम नहीं फान क्लेम निल तुम लालो हसी तोवार रोंग दा का तोवार के सिस्मर उन हुसी दाक रोंग बोंग कपाथु अकलाम अलोंग तमे Sumar pencenglok ba prega khela pencenglok ada kenang tipik le songbong si kola bang so feel tame ka posimar je phansi ni tum dakan rang no ni tum ka sungai kai reslian se pe yok disibi na wan pilo ni tum kan ya terang rong hoi pentalang ni pandak kiru tapilo la hello la lo de There ni phai krepor ni KEC Fishery Department atum chepatur pipon pen Equal Centric Park Kaparlo RIDFI scheme surhinira ingkoi lapen surhinira ingkoi raisian ingkan lang okeroi jephan auto truck home cap kapajerpon RIDFI scheme pen auto truck pen car kapajerpon ahot aluhiaman pen CM Dr. Tuliram Ronghang KEC Fishery Department EM Madhuram Lekthi EM MEC Lapen Fishery Department along officer atum chetongdun Kiduk da atum fishery mati lang o kachupang rengji atum lang o katsukachojok un ida atum aphan KEC Fishery Department pen akijoy pen lang o kasuron pon bomlo Lapen KEC EM Madhuram Lekthi pen kabor ipon Lahai lang o kachupang reng pen laso lang o kachojor damji aphan beha ki claim atum along an laso lang o kithon damji aphan pini puthot labang swawar sai ki pipon thekapot CM Dr. Tuliram Ronghang pen EM Madhuram Lekthi lapen alang litum timatum aphan ka churu pajerpon Autonomous Council pen hokaso kapangreng pen imethang keng imethang kaljap dia phan self dependent lasophan kaiketa me hokaso akejoi pen beneficiaries atum phan along tina consent sitaron pon akejoi pen West Karbi Longri East Karbi Longri long para troka konsensi kumani yung si okaso kachunang muni tangka poise ka dore joy mi pen hola tumapam Karbi Autonomous Council pen Fishery Department pen okaso nam pi pen si amitang akeng amitang karchap dia pan laso awaran sai akejoy pen si pi bon bom lo nona bangke munduran lekya kya hai bang konon matha thulo alam tum anadin ok kapangreng atum phan ya ok jo bala so ke jo per along apreka fisheries pen ke nam ben yako bihabe pare klem tum phan ke thon nam ji la sawar sai la tabe non pipon lo la si muduram lek tel pena tim tum phan ni choro par pek lo scheme alora eta 80-20 etu subsidy joriyote 3 wheelers auto tempo auto truck logote amar Tata mobile gari
গাড়ী 2খন আৰু অটো ট্ৰাক 8খন 10খন গাড়ী আজি বেনিফিচিয়াৰীসকলক আজি আমাৰ মাননীয় CM ছাৰ ডক্টৰ তেখেতৰ ফালৰ পৰা আজি চেৰিমনিয়েল কৰি গৈছে আৰু লগতে তেখেতৰ ফালৰ পৰা বেনিফিচিয়াৰীসকলক হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈ গৈছে। গতিকে এনেধৰণে চৰকাৰে ৰাইজক সুবিধা দিয়াৰ স্বাৰ্থত বহুতো আঁচনি তেনেকুৱা ধৰণে দিয়া হৈছে। অলপ আগতে মাননীয় CM ছাৰ ডক্টৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতেও কৈছে তেখেতৰ ভাষণত যে আগন্তুক দিনতো যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন আঁচনি তেওঁৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে আৰু তেখেতে বিগত দিনৰ পৰা আজিলৈকে তেখেতে তেনেধৰণে কাম কৰি গৈ আছে। তেওঁৰ নেতৃত্বত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যথেষ্ট উন্নয়ন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই আগন্তুক দিনত তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি সকলে বা অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট জৰিয়তে যেনেধৰণে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ডেভেলপ হৈ আছে। আগন্তুক দিনতো যথেষ্ট ডেভেলপ হ'ব, আপোনালোকে দেখিব পাব। এই মাছ যিটো বেনিফিচিয়াৰীসকলক মাছ অনা নিয়াৰ স্বাৰ্থত এই গাড়ীকেইটা দিয়া হৈছে। গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কি ক'ব সুবিধা কৰি দিছে, কিন্তু মই সেইখিনিতে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যি বেনিফিচিয়াৰীসকল আছে তেওঁলোকে মাছ কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে। আমাৰ টেকনিকেল পাৰ্চনসকল আছে, আমাৰ অফিচাৰসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি নিজৰ ফিচাৰীটো কেনেকৈ মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰে সেইবিলাক কথাও তেওঁলোকে আমাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কাৰণ আজিকালি কি হয়, মানুহবিলাকে ফিচাৰী লাগে বুলি কয়, ফিচাৰী দিয়াৰ পিছত যত্ন নকৰে। যত্ন কৰাৰ দায়িত্বটো যিজনে ফিচাৰী পাইছে। Pinya Abirta lang si Kang Toncholo kaduga vita dumi thakmi kardom.